छेथुआयात छुरा सुया घापा यानब्बेको तोपने जोनातम मनुयात बिवा यलय जिल्ला अदालती पेश यागुतु अबले स्थानीय मनुतेसं वयात कडा कारवाही मागेना प्रदर्शन यागु ख वंगु जेठ 6 गते ग्वारखोया छिथुवा पूर्ण सिंह महर्जन व वेकयका अभिषेक यात छुरा सुया घापा यानब्बेको तोपने प्रहरी समुद्र राणायत जोना बिवा यलय जिल्ला अदालती पेश यागु ख यलय जिल्ला अदालते राणायत पेश यागुच्छले लगन खेले स्थानीय मुना कारवाही माग यागु ख कारवाही लागि दबाबित बिवा यलय जिल्ला अदालत न्याने अपना मुनुत मुंगु खास अबले जब समाज मुतद्वा ग्वारकोद्वा लगायत थिथि टोल सुधार समिति या स्थानीय तेगु बोतिति गुखा Boni saja sampai siang kaya, siu. Kalau kuno suhe, yang morning walk na wable, tiap kuno, wable saya ada yang baru sampai saya jasuh tahu. Dable, ada mesin apa pun yang juga anu nak kalau dable mo, cakap dengan dia dable, bisa dapat dulu. Dable cakap surat kubeda, dan mesin kubeda, tiba boleh kaya mesin kubeda, kaya mesin kubeda, siapa ya. बिवाहे यल जिल्ला अदालत अभियुक्त राणायत थुनातया मुद्दा न्याकेको आदेश बेगु ख